Yes, twongera kubaha ikaze mwe mudukurikiye haba mu Rwanda haba hanze y'u Rwanda. Tubaha ikaze muri iki kiganiro cy'amakuru y'imikino, aho tugiye kuvuga ku makuru avugwa hano mu Rwanda ndetse n'ayavugwa hanze. Amakuru yacu rero tugiye kuyatangira hano mu Rwanda, aho Ferwafa yatangaje ko yinjiye mu kibazo cya Migi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko ryatangiye kwiga ku kibazo cya Mugiraneza Jean Baptiste uzwi nka Migi, wumvikanye asaba myugariro wa Musanze FC Bakaki Shafik kwitsindisha ku mukino wa Kiyovu Sport. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Werurwe 2025 nibwo Ferwafa yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo itangaza ko yamaze kwinjira muri iki kibazo. Itangazo rivuga ko Ferwafa imenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru ko nyuma yo kumva amajwi yacicikanye yumvikanamo ikiganiro cyo kuri telefone hagati y'umutoza wungirije wa Muhazi United FC Mugiraneza Jean Baptiste n'umukinnyi w'ikipe ya Musanze FC Bakaki Shafik, iki kibazo cyashyikirijwe komisiyo ngengamyitwarire kugira ngo igikurikirane hakurikijwe amategeko ngengamyitwarire ya Ferwafa. Ishyirahamwe rya ruhago kandi ryemezwa ko imyanzuro izafatwa kuri iki kibazo izatangazwa mu gihe gikwiriye. Ferwafa kandi yatangaje ibi nyuma y'uko Migi yamaze guhagarikwa n'ubuyobozi bwa Musanze FC kuko nabwo bwavuze ko buri kumukoraho iperereza. Ubwo urucaca bwiteguraga guhura na Musanze FC, bivugwa ko Migi yahamagaye myugariro Bakaki amusaba kuzitsindisha ku mukino Musanze FC yakiriyemo Kiyovu Sport, kuko uyu mugabo yitegura kuzatoza urucaca mu mwaka utaha, amwizeza kuzahita amugura. Byarangiye mu mugambi we utagezweho kuko Musanze FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 3-0 byanabonetse kare. Muri ibyo harimo n'icya Shafik ubwe wari wasabwe kwitsindisha. Akaba ari uko bimeze hano mu ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Musanze kuri iki kibazo cya Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Amakuru yacu reka tuyakomereze hano mu gihugu cya Argentine, aho Lionel Messi atari mu bakinnyi Argentine yitabaje mu gushaka igiti cy'igikombe cy'isi. Ku wa mbere tariki ya 17 Werurwe 2025 nibwo Messi yakinnye umukino wa shampiyona ya Major League Soccer League, aninjiza igitego cya mbere muri 2 batsinze Atlanta United. Nyuma y'uyu mukino abaganga b'ikipe ye batangaje ko yawukuyemo imvune yo mu itako. Izikurikira indi yagize mbere yatumye adakina imikino 3 mu yari yabanjirije uwo yagiriyemo iyo mvune. Iyi mvune yahise kandi ituma umutoza wa Argentine Lionel Sebastián Scaloni atamutoranye mu bakinnyi bagomba kumufasha guhangana mu mukino uzamuhuza na Brazil nayiherutse gutakaza Neymar wagize imvune n'undi azakina na Uruguay. Mu mikino 12 imaze gukinwa, Argentine iyoboye itsinda n'amanota 25, aho ikurikirwa na Uruguay ifite amanota 20. Iramutse itsinze imikino 2 iteganyijwe, yahita ibona itike yo kuzakinira irushanwa rizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Canada bidasubirwaho. Usibye uyu mukinnyi w'imyaka 37, Argentine ntabwo izaba iri kumwe n'abandi bakinnyi bakomeye nka rutahizamu wa AS Roma Paulo Dybala wagize imvune izatuma amara ukwezi hanze y'ikibuga, ndetse na myugariro Gonzalo Montiel ukinira River Plate. Akaba ari uko bimeze hano mu ikipe ya Argentine na Messi. Yes, tugaruke hano mu Rwanda gato, aho umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Adel Amarouche yatangije imyitozo y'Amavubi yitegura Nigeria. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Adel Amarouche ukomoka muri Algeria yatangije imyitozo itegura imikino 2 ya Nigeria na Lesotho mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ni imyitozo yatangiye ku wa 16 z'ukwa 3 2023. Bamwe mu bayigaragayemo harimo abakinnyi bake bakina mu Rwanda, barimo abakina muri APR FC, Rayon Sport, Rutsiro FC, Mukura n'andi makipe. Abandi bakoze imyitozo ni abavuye hanze y'u Rwanda nk'abanyezamu barimo Buhake Clement, Maxime Wenes, Kari Nathan na Rubanguka Steve. Baritegura umukino wa Nigeria uteganyijwe tariki ya 21 z'ukwa 3 n'uwa Lesotho uteganyijwe tariki ya 25 uku kwezi. Yombi izabera kuri Stade Amahoro i Remera. U Rwanda ruyoboye itsinda C ririmo Nigeria, Afurika y'Epfo, Lesotho, Benin na Zimbabwe. Yes, dukomereze kuri iyi nkuru noneho, aho abadepite bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryongera umusoro usabwa ibigo bitanga serivisi z'imikino y'amahirwe ukazava kuri 13% ukagera kuri 40%.
imikino y'amahirwe yiganje mu rubyiruko n'abakuru, ndetse hari ingero z'abo yagizeho ingaruka zirimo no gutakaza utwabo kugeza bisanze mu byo bita kugeza bisanze mu bigo byita ku buzima bwo mu mutwe. Ku rundi ruhande ababikora bibinjiza agatubutse kuko muri 2023 ibigo bitanga serivisi z'imikino y'amahirwe byinjije miliyari 640 z'amanyarwanda, naho mu mwaka w'ibihumbi 2024 avuye kuri miliyari 251. Umunyamabanga wa minisiteri wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi Kabera Geoffrey ubwo yagezaga ishingiro ry'umushinga ku nteko ishinga amategeko ku wa 19 Werurwe 2025 yavuze ko kongera umusoro ibi bigo byakwa bigamije kwagura ishingiro ry'imisoro, koroshya ishyirwa mu bikorwa by'imisoro no guca intege serivisi zigira ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage. Ati umusoro ku mikino y'amahirwe warahinduwe ukazava kuri 13 ugere kuri 40%, ndetse n'umusoro ufatirwa ku bihembo by'uwatsinze uve kuri 15% ugere kuri 25% by'agaciro ku bihembo byatanzwe. Yatangaje ko izi mpinduka zajyanishijwe no gusonera umusoro ku nyungu ku batanga serivisi z'imikino y'amahirwe hagamijwe kuborohereza akazi. Hashyizweho kandi umusoro ku nyungu kuri sosiyete z'ubucuruzi z'ikoranabuhanga zidakorera mu gihugu nka Google, Amazon n'izindi. Ni mu gihe umusoro ukomoka ku gaciro kiyongereye ka value added tax wo uzava kuri 5% ukagera kuri 10%, ariko ishingiro ry'umusoro rikaguka rikazajya rireba icuruzwa ry'imigabane, imyenda, uruhushya n'ingwate. Depite Munyangeyo Theogene yatangaje ko kuzamura uyu musoro byari ngombwa ariko guhita uwukuba inshuro zirenga 3 bishobora kwirukana ababikoreraga mu Rwanda, ahubwo bigakorwa mu buryo bwa magendu. Ati bisa no gukumira kandi hari ishoramari ryakozwe kuri bamwe rinagaragara. Dushatse gukumira cyane ngo nibaze n'ikindi cya magendu cyakwiyongera, kuko ibi bigo mu karere birimo. Ushobora kongera aha ariko uri Rusizi akajya yirirwa yambuka ajya i Bukavu kubikorerayo. Yagaragaje ko hari n'abakoresha imbuga z'ikoranabuhanga zikorerwaho imikino y'amahirwe zitanditse mu Rwanda, nabyo ari ibikwiye kurebwaho. Minisitiri Kabera yatangaje ko urwego rw'imikino y'amahirwe rumaze gukura ku buryo iyi misoro itazaruhungabanya. Ati nicyo gihe cyiza cyari kigeze ko tuzamura umusoro. Nubwo twazamuye umusoro ku ruhande rumwe, twabakuriyeho wa musoro ku nyungu ku buryo bizaborohereza bakishyura mu buryo butabagora. Yongeyeho ko nta mpungenge dufite ko ishoramari bakoze rizahungabana, no mu byo twarebye ni uko bazakomeza kunguka. Kabera yahamije ko ikigamijwe ari ukugira ngo abantu babikore mu rugero bitabagiraho ingaruka kandi hagira icyinjira mu kigega cya leta bifashe mu gukora ibindi bikorwa. Dusoreze hano mu karere ka Gicumbi, aho stade ya Gicumbi igiye gushyirwaho tapi synthetique. Stade y'akarere ka Gicumbi igiye gushyirwaho tapi synthetique nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'akarere. Biteganyijwe ko kuri uyu wa 17 2025 aribwo hatangira imirimo yo gushyiraho itapi igezweho muri stade ya Gicumbi. Ku rundi ruhande kandi abakunzi ba Gicumbi FC nabo bakomeje kwishakamo amafaranga y'agahimbazamusyi atuma ikipe yabo ikomeza kuguma ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Usibye gushyiramo tapi igezweho kandi imirimo yo kuvugurura stade nayo ikaba irimbanyije. Stade y'akarere ka Gicumbi igiye gushyirwaho tapi synthetique nk'uko bivugwa n'abayobozi b'akarere ka Gicumbi. Ibice bitandukanye byamaze kubakwa ndetse n'ahagenewe gutwikirwa hatangiye kuvugururwa nyuma y'uko bari bayisenye bakongera kuyubaka bundi bushya. Abakunzi b'umupira w'amaguru bavuga ko bari barambiwe gusembera cyangwa kwirirwa batega imodoka bajya kureba ikipe zabo mu mujyi wa Kigali, kandi nabo baba bakeneye gushyigikira amakipe yabo ari gukinira mu karere ka Gicumbi. Harerimana Eric, umukunzi wa Gicumbi FC, akaba inararibonye mu mupira w'amaguru dore ko yagiye akina mu makipe atandukanye nka Rayon Sport na Zebra ariyo yaje guhinduka Gicumbi FC.
avuga ko biba byiza iyo abakunzi b'ikipe bayikurikirana cyane iyo iri gukinira mu rugo. Yagize ati abakunzi b'umupira w'amaguru batangiye gusekamo ibyo kabisa, aba basportifu turashubijwe cyane. Gusembera amakipe yose byari birambiranye. Gicumbi FC ngaho yagiye i Kigali, Inyemera FC ngaho yagiye mu Munyinya, n'andi makipe dufite akirirwa yirukanka ku bibuga by'abandi. Gusa kuba tubonye tapi ni ibintu byo kwishimirwa. Umwe mu batoza b'ikipe y'Inyemera Women Football Club yo mu karere ka Gicumbi, Teddy, we yagize ati ni ukuri baba bakoze sezitaha tugakinira iwacu. Amafaranga yadushyizeho kubera gukodesha ikibuga, ingendo zo gusohoka. Inyemera Women Football Club natwe ni ukudufasha, dusigaje imikino 3 tugasoza. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel avuga ko imirimo yo gushyira tapi igezweho muri stade ya Gicumbi itangira kuri uyu wa mbere tariki ya 17 z'ukwa gatatu 2025. Abakunzi ba Gicumbi FC bakazamenyeshwa igihe izatangarizwa ku mugaragaro. Yagize ati imirimo yo kuvugurura stade ya Gicumbi tumaze igihe tuyitangiye. Imirimo yo gushyira tapi igezweho muri stade iratangira kuri uyu wa mbere tariki ya 17 z'ukwa gatatu 2025. Muzamenyeshwa vuba igihe imirimo izatangirizwa ku mugaragaro. Ibyiza bikomeje kudusesekaraho. Ikipe ya Gicumbi FC iri ku mwanya wa mbere mu makipe y'icyiciro cya kabiri ahatanira kuzamuka muri iki cyiciro cya mbere, aho bakorana ishyaka ngo barebe ko bazagarura amakipe yo mu cyiciro cya mbere muri Gicumbi, bakajya babona uko bayishyigikira ari benshi, dore ko abajya kuyireba yagiye mu mujyi wa Kigali, bidakorwa n'abakunzi bayo bose. Yes, akaba ari naha rero dusoreje amakuru yacu. Wowe turakanda subscribe, nyamuneka ikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye.